Aray, baw. Aray, igo ra man day kang gipakilig. Pero di man ikaw iyang giuyab. Aray, kilig-kilig pa ko. Dili man day ako imong gusto. Aray, tambag-tambag pakas amoa. Kailugon ramaday kay ka. Aray, chicks boy lagi kay ka. Pero wala na bagay sa mong hitsura. Aray, giinsulto ko ni mos word nga taga-bukid ra ko. Unya mas hayag pagani kog panit nimo. Aray, tabang-tabang ramaday ka. Pero kusog kay ka mangwinta. Aray, maulaw man ta sa park. Nga kita pa'y giutangan. Ya kita pa'y magpakilooy. Aron lang bayran. Aray, flex-flex pa sila uyab nila. Ya wala din naabtig si Mana. Aray, pamaldita-maldita? Unya iyang panty dura. Aray, subang tao kusugay ka mang hinaway. Pero si mong kaugalingon wa ka kabantay. Aray, ayaw gyud kog minalitahe. Kay wala ra ba jud ko nalimot. Nga nakaigit ka pag elementary. Aray! Sa Lunes, klase naman di ay. Shout out ni Lori May Divasora. Happy birthday ni mo, Happy baby. birthday, baby! Happy birthday. Dayong shout out po ko ni Jocelyn Sumampong nga nagtrabaho di sa ground floor sa Mega Market sa Gihulngan. So, bye-bye!